Tandaan niyo po, one of our gospel, Sunday Gospels, ito pong ending ng anak pong sasabi, kayo pong mag-recall, nung atatandaan niya pa. Sabi na, reta ka nung mapakumbaba, ay naretang matas, mibabala, at detang at yuking mababa, mitasla. At sasabyan na po, ingino, malugod ya, kareng mababa, at kareng mapakumbaba. Bala mo po, pakiramdaman na lang ingino, retang taong mababa, at detang mapakumbaba. Napin po po talawin tayong gospel. Ing ginu malingap ya, kareta pong taong malingap kareng aliwa. Uling, ya po mismo sabihan na, nanuman ing gewa yu kareng peka mga lati, kanako yu gewa. Bala mo po point out na ning ginuta mo kay may basang ibanghelyong yan Potang ating kang gagawan, may muna yung gagawan mo para kay tang taong ito. Gagawan mo yung mismo para king ginu. Uling, bala mo iting inaus na keka at makibat kanapin makanyan may gagawan para kareng aliwa. Putang po. O bakit ining ebanghelyo keng All Souls Day o keng Maldang Kaladwa o kareng sablang miyango na biye. Eko po linguist, pero mahilig ko po mamyalungan at sasabyasa, ganun po, magsasa ko po. Pero ating ko po kasing meto nga makikiliting amano. Sabi ko, bakit kaya katamong kapampangan, no, tetayawsan kapag masusyan daring Maldang Kaladwa? Yung sasabyan tamo po typically is kapag masusyan kareng meyango na biye. Iwari po, bala mo potang we translate meyango na biye, the dead. Iwari po. Pero po sabyan tayo, All Souls Day, Maldang Kaladwa. Translate tayo po directly from All Souls Day, Maldang Kaladwa. We're not only talking of, sabi ko ben, deng mete. Kasi itamong ang tintang kaladwa. Iwari po, nung alakang kaladwa, kaputao nga ra. Dito po yung reference namo as Catholics. We are both body and soul. Ngarapin po. Kaya pong theology nga na po, deta nga doon nga reta, they interplay in a person nga na po sasabi, may that person be alive or that person may have dead. When you are alive, they see the body. Where is the soul? Ay may po pantunan. Harapin sasabi, lawin mo nang gagawa na ning tao. Ewari, at sasabihan daw, potangatin niyang gagawan, it is the interplay of the body and the soul. At nang kayang soul, awsan tayo pong the spirit of the person. Ewari na po itang spiritu, tamo harapin. When we die, may separate la po kanuring adwa. The body, malasoyo, the soul will continue living. Bala mo po, sabi ko, itang bala mo, may kuya na yung ing spiritu, yung katawanan ng tao, pero it's still alive. At sabihan na po ng kasalpantayanan, nitang last part na po ng sasalpantaya tamo. At yung pamamanyublira mebye, na po ng mete ngeni, no, our translation is, at yung pamanyubling mebye na ng katawan. The body. Kasi po, he had to be reunited with the spirit, the soul, nga harapin po. So, interplay po of words. Mayang nabye. Ako po balo kaya katamong kapangpangan nung pong familiar tapo. Pangya sinabi may nangulang asan. Wari po, kabalo nung daramdaman niya pa po ita, sabihan da, may nangulang asan, may nangulala pupulda. It referring po that, bala mo, they have gathered, tinipon da nala, lingwal da nala. Nga na pong sasabi kay katamo, potan sinabi ng may nangula pong tilapia. Buri ng sabihan, from the fish pond, leko da nala. Potang kay tinipon da nala at pagumpisan da nalang bibenta. Ito po yung meto nga baging, sabi ko po, magsasako mo po ne po. I'm not that a linguist. Pero ne po kasanting potang sabi na, may angon na biye, tinipon da nala. Sabi natin po, piyabe-yabe danala, deng biye da rin tao. At itang biye, ngarapin po, nung dalawin tamo, pag masusyan tamong yun elinoman kabud name wala, nun mitipon-tipon la. Nung ko rin la po mitipon, sabi rapin, kaburita mo sana nung mititipon lang ang banwa. Ewari niya po, tinipon na lang ang karinapin po, sabihan ding mayango na biye, para po ka na kung ne po. Yung lawi ko bala mo, itang biyem, pitipon-tipon mo.
Ken kekang meging biek etiking yato, apin iting dadala mo, banua. Napin po sabi ko, pen, nasiguring ebanghelyo tamo tungkol yakan iting naning mayap mong gewa. Baluta naman po, it's always an interplay of nano maning gewa mo ketiking yato will be the definition of your death, of your life after death. Ngarapin po. Napin po talawin tamo na sabihan ng Gino, stumebiyasa kang liningap, yung Gino, lingapan ka. Bala mo po iting ablas tamo. Adyang ikatamo naman po, potang mete ka, o potang ating tamong mete, pipagkwentuan tamo itang mayap ng gewa. Yung wari po niya. At iting burita mo maging reference, at maging alakwan tamo ka rin tao. Yung wari po, itang mayap, depatan tamo, ka rin kaparatan tao. Sana ito po'y maging tatak, ngarapin sasabi. Pero yun naman po burin sabihan, kaya katamo, itang mo'y lalawin tamo, sana takpanan itang marok, itang mayap. Tamo po, nang kayang ngarapin, mas mididinan nulagay itang kaya pa. Nandiyan nga itang marok. Napin po, siguro kaya katamo king kasalpantayanan panetamo titimi dito, detang maldang kaladwa king purgatorio. Kasi balo tamo po, to reach heaven must be truly purified. Nga na po sasabi ng kasalpantayanan, anong ating pamurin dungis ng kasalanan, na po kano, yes, it is not yet time for you to reach heaven. Napin po, yung metong santo, sasabihan na, don't think nga na po that a person who died, o person na metin na nga na po, will automatically go to heaven. Even though burita mo ito. Pero, they will not, nga na po. They will remain until their soul is really cleansed of all impurities. Then they go back to the Creator, nga na po. Sa uling pong balamo kaya katamo, para magpagana ka mo naman kaya katamo, itamo pong mabiye. Potang metel at paninon sabihin, tune banua. Manyaman pong isipan ito, pero lalo na pong pagana ka kaya katamo ngarapin, itang itala tutok nangan pangade. Uling kasi balot akin sarili tamo. We may think na no heaven nga na po, pero sabi ng Tan Santo, in katutuan, they are longing for our prayers. Bangkanta nga na po, tunay lapin miras banwa. Balo mo, nung nanong kainan na ning kekang pakamalan kimbye, nung nanong meging kasalanan at kakulangan. No? Reta po kano, ela mawala, anggat alang mga di, alang mamantabe, karela, bangkanta umelan talagang really malinis miras banwa. Yung Ebanghelyo po, sasabihan ng kaya katamo, na anong maning malating gewa mo kitiking hatu, yung magindalan na ning kekang pamamuntaking kayarianan ng Diyos. Anyapin po, ikatamo as the living, etala patugod pangadi, bangata sana ang arapin po, tunepin, insasabihan ng Ebanghelyong kaya pan na ning pangatao na, yung magdala kayo, kimbanwa.